Nešto prije Badnjaka je završena završna zadnja stropna ploča i atike samog objekta, tako da možemo reći da je za sad sve po planu, da je taj prvi veliki cilj ispoštovan. Sada smo nastavili u ovoj godini sa čišćenjem gradilišta, potom idemo na izradu slojeva ravnog krova, idemo na zidanje pregradnih zidova i nakon toga nastavljamo dalje sa obrtničkim radovima sa planom da se u 3. mjesecu odradi montaža stolarije, zatvori sami objekat i potom nastavljamo i dalje sa svim tim obrtničkim radovima. Izvode se i radovi instalacija, to jest radovi prve faze strojarstva i elektroinstalacija. Gore na prvom i drugom katu možemo vidjeti buduće sobe, je tako? Tako je. Znači sada kad je napravljen taj kubus objekta, kada su se digli prizemlje i prvi kat, možemo vidjeti sobe za korisnike, znači sobe palijativne skrbi, sobe za bolesnike koji boluju od Alzheimera i općenite sobe za sve korisnike sa pripadnim kupaonicama i ostalim javnim prostorijama. I tehnička zona će se napraviti nakon što se naspe dio između objekta i između javne prometnice, kada se operativno prebaci taj dio samih kontejnera i svega na tu zonu, onda započinjemo sa izradom potpornog zida tehničke zone kako bi sve pripremili platoje za postavu svega što ide u tehničku zonu, to su dizalice topline, znači UMP spremnici i ostale stvari.